Pozdrav svima! U ovom videu ću detaljnije da objasnim jednu od važnijih tema kada je u pitanju kompostiranje. To je veoma bitno pitanje, koji organski otpad je idealan za stvaranje hranljivog komposta, a koje materijale treba izbjegavati jer mogu uništiti ili ugroziti ceo proces. Ovdje ću vas pozvati da date komentar, da li mislite da je kompost dobra stvar ili je to samo još jedna šarena laž. Zeleni materijali kao izvor azota za vaš kompost. Prva i najvažnija grupa materijala za kompostiranje su takozvani zeleni materijali. Oni su bogati azotom, ključnim elementom koji podstiče aktivnost mikroorganizama i ubrzava procese razgradnje. Evo pregleda i opisa najčešćih zelenih materijala. Ostaci voća i povrća. Ovo je osnov svake kompostne gomile. To uključuje sve od kore od banana i jabuka, preko ostatka salata do vrhova šargarepe i ljuski od krompira. Ovi materijali su bogati ne samo azotom, već i vlagom, što je neophodno za održavanje optimalnih uslova u komposteru. Njihova brza razgradnja oslobađa hranljive materijale i pokreće ceo proces kompostiranja. Talog od kafe ili filter. Talog od kafe je pravi izuzetan materijal za kompost. Veoma je bogat azotom i mineralima, a ima finu strukturu koja pomaže u poboljšanju teksture komposta. Također privlači gliste koji su neprocenjivi radnici u procesu kompostiranja. Papirni filteri za kafu se također mogu kompostirati pod uslovom da nisu izbeljeni. Kesice čaja i listovi čaja. Slično kafi, iskorišćeni listovi čaja i papirne kesice, ali bez metalnih spajalica i sintetičkih dijelova, su odličan izvor azota. Oni daju vredne organske materijale i doprinose raznovrsnosti kompostne mješavine. Pokošena trava. Sveže pokošena trava je izuzetno bogata azotom i brzo se zagreva, što može značajno ubrzati kompostiranje. Međutim, važno je dodavati je u tankim slojevima i miješati sa smeđim materijalima kako bi se izbjeglo zbijanje i stvaranje anaerobnih uslova koje mogu dovesti do neprijatnih mirisa. Anaerobni uslovi su okruženje u kom nema kiseonika. Svež baštenski otpad. U ovu kategoriju spadaju uvilo cveće, mladi korov, ali bez semena, i ostaci zelenih biljaka nakon berbe. Ovi materijali pružaju vlagu i azot, doprinoseći biološkoj raznovrsnosti kompostne gomile. Važno je izbjegavati biljke tretirane pesticidima i herbicidima. Kombinovanjem ovih zelenih materijala osiguravate da vaša kompostna gomila ima dovoljno goriva za mikroorganizme, čime se pokreće efikasna i brza razgradnja. Pred kraj videa ću dati i nekoliko opštih savjeta o kompostiranju. Kompostiranje nije samo način da smanjite količinu otpada, već i da proizvedete kvalitetno prirodno đubrivo koje poboljšava strukturu zemljišta, podstiče zdrav razvoj biljaka i doprinosi očuvanju životne sredine. Smeđi materijali kao temelj vašeg komposta. Dok zeleni materijali obezbeđuju azot, smeđi materijali su bogati ugljenikom i čine strukturnu osnovu kompostne gomile. Oni su ključni za prozračivanje komposta i sprečavanje zbijanja, što omogućuje kvalitetan protok vazduha. Evo pregleda važnijih smeđih materijala. Suvo lišće. Jesenje lišće je izvanredan izvor ugljenika. Lako se skuplja i obezbeđuje veliku količinu materijala. Preporučuje se usitnjavanje lišća pre dodavanja u kompost kako bi se ubrzala razgradnja. Grančice i sitno drvo. Manje grančice, saseckani ostaci drveća i žbunja doprinose prozračnosti komposta i obezbeđuju dugotrajan izvor ugljenika. Važno je da su usitnjeni na manje komade, recimo 2 ili 3 cm, kako bi se efikasnije razgradili. Papir i karton. Materijal oko koga se može čuti sve i svašta kada je kompost u pitanju. Neobojeni papir poput novinskog papira bez sjajnih stranica i boja, kartonske kutije bez lepljivih traka, etiketa i plastičnih premaza, rolne od toalet papira i papirni ubrusi su odlični izvor ugljenika. Pre dodavanja obavezno ih iscepkajte i isjecite na manje komade i pokvasite.
Piljevine i strugutina. Ako imate pristup piljevini i strugutini od neobrađenog drveta, oni su odličan dodatak kompostu. Bogati su ugljenikom i pomažu u održavanju strukture kompostne gomile. Izbjegavajte piljevinu od tretiranog drveta, na primjer od iverice, medijapana ili drveta tretirano hemikalijama, jer ono sadrži štetne supstance. Slama i seno su također dobri izvori ugljenika i pomažu u prozračivanju. Mogu se koristiti kao podloga za kompostnu gomilu ili se miješati sa zelenim materijalima. Balans između zelenih i smeđih materijala je ključan za uspješno kompostiranje. Opšte pravilo je da se koristi otprilike 2 do 3 puta više smeđih materijala nego zelenih po zapremini. Pravilnim kombinovanjem ovih materijala obezbeđuju se optimalni uslovi za mikroorganizme i brza transformacija otpada u kvalitetan kompost. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je Ponijinko YouTube kanal. Ako vam se ovaj video o kompostiranju svidao, pozivam vas da ostavite like ili da napišete neki komentar. Ukoliko su vam videi o poljoprivredi interesantni, možete i da se pretplatite na ovaj naš kanal. Pa da nastavimo dalje. Materijali za izbjegavanje, šta sve ne ide u kompost. Iako je kompostiranje recikliranje organskog otpada, postoje određeni materijali koji mogu naneti više štete nego koristi. Njihovo dodavanje u kompost može usporiti razgradnju, privući štetočine, stvoriti neprijatne mirise ili čak unijeti patogene. Ovo su stvari koje svaki poljoprivrednik želi da izbjegne prilikom pravljenja komposta. Evo liste materijala koje treba izbjegavati. Meso, riba i kosti. Ostaci mesa, ribe i kostiju, bilo kuvani ili sirovi, nikako ne bi trebalo da se nađu u kompostu. Oni privlače glodare, insekte i druge štetočine, a njihova razgradnja može stvoriti izuzetno neprijatne mirise. Pored toga mogu sadržavati patogene bakterije koje se ne uništavaju u tipičnim kućnim kompostnim gomilama, predstavljajući rizik za zdravlje. Mlečni proizvodi i masti, mleko, jogurt, sir, puter, kao i sva ulja i mast, biljna ili životinjska, također su zabranjeni. Poput mesa privlače štetočine i uzrokuju neprijatne mirise. Masti se teško razgrađuju i mogu stvoriti vodootporne slojeve u kompostu, ometajući protok vazduha ili vlage, što značajno usporava proces kompostiranja. Bolesne biljke, biljke zaražene gljivičnim bolestima, virusima ili štetočinama ne bi trebalo kompostirati. Spore bolesti ili jaja štetočina mogu preživjeti proces kompostiranja i proširiti se na zdravlje biljke kada se kompost koristi. Ove biljke je najbolje ukloniti i baciti na deponiju. Znači dijelovi plodova voća koji imaju neke fleke, ne treba to dodavati u gomilu za kompostiranje. Korov sa semenom. Iako je korov organski materijal, korov koji već formirao seme može biti problematičan. Seme korova može preživjeti proces kompostiranja i proklijeti kad se kompost koristi u bašti, što može dovesti do neželjenog rasta korova. Znači preporuka je da se izbjegne dodavanje korova koje ima zrelo seme. Izmet mesojeda. Izmet pasa i mačaka može sadržavati patogene poput parazita i bakterija koje su štetni za ljude. Iako se izmet biljojeda poput konja, krava, zečeva može kompostirati, izmet mesojeda treba izbjegavati u kućnom kompostiranju. Hemijski tretirani materijali. Drvo tretirano hemikalijama, na primjer impregnirano drvo, papir sa sjajnim premazom, štampan papir sa toksičnim mastilom ili biljke tretirane pesticidima. Sve ovo treba izbjegavati. Hemikalije mogu biti štetne za mikroorganizme u kompostu i mogu kontaminirati vašu baštu, unoseći neželjene supstance u zemlju. Pepeo od uglja ili briketa. Pepeo od drveta je prihvatljiv u malim količinama, ali pepeo od uglja ili briketa može sadržavati teške metale i druge štetne supstance koje ne želite u svom kompostu i zemljištu. Velike količine citrusa. Iako su kore citrusa organske, velike količine mogu biti previše kisele i usporiti proces razgradnje.
U malim količinama su prihvatljive, ali prevelike količine mogu da poremete pH ravnotežu komposta. Pažljivim odabirom materijala osiguravate da vaš kompost bude zdrav, siguran i efikasan, doprinoseći plodnosti vašeg zemljišta bez unošenja štetnih elemenata. Razumijevanje ove razlike šta valja, a šta ne valja je bitno za svakoga ko želi da svoj organski otpad pretvori u crveno zlato za svoje biljke, a to je tema zanimljiva poljoprivrednicima. A sad malo neke opšte teme. Principi kompostiranja i praktične primjene. Razumijevanje materijala je prvi korak, ali poznavanje osnovnih principa kompostiranja i njihova praktična primjena su ključni za uspješan proces. Kompostiranje je biološki proces razgradnje organskih materijala uz pomoć mikroorganizama, insekata i glista. Da bi ovaj proces bio efikasan, potrebna su 4 ključna elementa. Ugljenik, smeđi materijali, obezbeđuje energiju za mikroorganizme. Primjer su suvo lišće, grančice, slama, karton, piljevina. Ovi materijali su osnovni za strukturu kompostne gomile i sprečavaju zbijanje. Azot, zeleni materijali, neophodni za rast i razmnožavanje mikroorganizama. Primjer su ostaci voća i povrća, pokošena trava, talog, kafe, stajnja. Azotni materijali su gorivo koje pokreće proces razgradnje. Vlažnost, mikroorganizmi trebaju vodu da bi bili aktivni i da bi preživjeli. Kompostna gomila treba da bude vlažna, uvek kao isceđen sunđer, ni previše suva, ni previše mokra. Nedostatak vlage usporava proces, dok prevelika vlaga može dovesti do anaerobnih uslova i neprijatnih mirisa. Vazduh, odnosno kiseonik, kompostiranje je proces u kom mikroorganizmi trebaju kiseonik. Redovno prevrtanje kompostne gomile obezbeđuje dovoljno vazduha, sprečava zbijanje i ubrzava razgradnju. Prevrtanje također pomaže u ravnomernoj raspodeli vlage i materijala u kompostnoj gomili. Nekoliko praktičnih savjeta za efikasno kompostiranje. Balans materijala. Težite balansu između zelenih i smeđih materijala. Opšte pravilo je da se koristi otprilike 2:1 ili 3:1 u korist smeđih materijala po zapremini. Pravilan odnos obezbeđuje optimalnu razgradnju i sprečava probleme poput neprijatnih mirisa. Usitnjavanje, što je materijal sitniji, brže će se razgraditi. Iseckajte ostatke voća i povrća, usitnite grančice, pocepajte karton. Veće površine omogućavaju mikroorganizmima brži pristup organskim materijalima. Održavajte vlažnost, redovno provjeravajte vlažnost komposta. Ako je suvo, dodajte malo vode. Ako je previše mokro, dodajte više smeđih materijala kako biste upili višak vlage. Redovno prevrtanje. Prevrtanje kompostne gomile jednom nedeljno ili svake 2 nedelje značajno ubrzava proces. To obezbeđuje kiseonik i miješa materijale, podstičući aktivnost mikroorganizama. Temperatura. Aktivna kompostna gomila će se zagrijati. Visoka temperatura od nekih 60 stepeni Celzijusovih je znak da proces teče kako treba i pomaže u uništavanju semena korova i patogena. Strpljenje. Vrijeme potrebno za stvaranje komposta varira, obično nekoliko mjeseci do godinu dana, u zavisnosti od uslova i materijala. Ovo je bitno da poljoprivrednici znaju da je to dugotrajan proces. Gotov kompost je tamne boje, mrvičaste teksture i miriše na svežu zemlju, bez prepoznatljivih organskih materijala. Ovim polako završavam ovaj video i pozdravljam vas do naredne epizode.